Jesu Kristu. Amen. Ngitangikholela abathandekayo ngingabanye sabusisa ngemaphi siyakhona kulemeta. Amen. Manje nangawuphathalile lomgobho kutangisiza bese sengiphelelwa ngemali. Manje ngizambeke lo mgobho lo ngangiva abaphakamise sana. Now music volume. Amen. This is the day that the Lord has made. Let us declare and rejoice in it. Amen. Konke longabe ubhekena nalo ilanga namhlanje lokubhekene nabo empilweni yakho asokubekele eceleni wethembe ukuthi uNkulunkulu ukhona. Amen. Ngokuthi thoba ngicela make wethu ingcebo yethu make Prophet Msibi nemndeni wakhe, ngibingelele bakaflakati, ngibingelele ama-elders enkonzo yethu, ngibingelele bomake bogogo omkhulu Ubabe, youth, and more especially the Holy Spirit. Ngoba lithi iBhayibheli silifundzako la nihlangene khona nibabili bathathu futhi uNkulunkulu uyoba khona phambi kwethu. Amen. Isn't that comforting enough? Akugcwalisi nje ukuthi Nkosi uthembisile wathi lapho sihlangene khona sibabili sibathathu utawuba khona. Amen. Can I take this privilege bathandekayo nabi ngicela kwamukela phakathi kwethu kuna baba wethu thina singemavulane. Oh, by the way, ngiyaxolisa ligama ngusibani ngwakamnisi. Amen. Ngixolise nje ukuthi kube ne-print error kwathiwa Dlamini. But noma kuthe Dlamini-ke lingesabi kwevele kutalwa ngawo malangeni ngalokufishane ningiyadla egcwembeni kombona. That is a statement ukuthi labatiko siswati bayathi ukuthi ngisho kuthina ngidla egcwembeni. As I said in our mistakes, our father or chief wethu sinemavulane chief Hamula ngicela nje uphakamise isandla maphanga but acknowledge us. Ngiyambonga ke uNkulunkulu kulelanga namhlanje. Kakhulu nje ngibonga le anointing make nayilethile wathi uma sacabanga ukuthi inkonzo namhlanje ngibani otawaphakela kulesifo sanamhlanje ngithi nami ngiyathoba. I humble myself before the Lord and I thank the Lord for giving me this opportunity. Ukuthi uNkulunkulu angiphelele ithuba lokuthi siphephelelane idlake namuhla bathandana. Amen. Bathandekayo indzaba namhlanje ngithenza nje ukuthi sesiqale sixoxe manje. Ngobe uma ngithi ngiyabuka sifundo sethu sithatha kuMakhosi esibili verse 5. 2 Kings verse 5. Amen. Ayashisa lapha phansi ngiyayivale phela ukuthi angivule amaphapha nje bathandekayo. Umnandi nomoya. Amen. Ngicela ukufunzele nje make Dlamini 2 Kings 5 just verse 1. Now
Sihloko sithi kuphiliswa kwaNamani labenephephe. Namani abeyimvulo yeliphutho lenkosi yaseSiriya, lebe ngumuntu lomkhulu kabi enkosini yakhe. Futhi ahlonishwa kakhulu. Ngoba ngaye singakaze wanika iSiriya kuNkosi. Abeliqhawe nelinesibinzi kodwa abenephephe. Aha. uNkulunkulu mdali wezulu emhlaba isenkosi ethu Jesu Kristu. Sitha phambi kwakho lenkosi igama lenkosi ethu Jesu Kristu. Sithi Nkosi nebuthakathaka bethu siyabonga ukuthi wena usesenkulunkulu. Kusisa ke manje Nkosi sesingena evini lakho ngegama lenkosi ethu Jesu Kristu. Amen. Hlala phansi Nkosi. Bathandekayo siyafunza lithi iBhayibheli Namani bekayindoda lebeyithenjwa eSiriya. Ithenjwa nje uma nginganendela umfanekiso bekafanana nababefakuthe mashibisa. The position that Naaman had, he was commander of the Syrian armies. Kuke timbi bebathi bayokilwa bebangadinqobi ngani ngoba uNkulunkulu bekananama. Amen. Naaman bekayindoda beyakiwa eveni icebile kude into bekayeswele Naaman ngoba uma ukulesikhundla lokubekakuso Naaman kusitshela njengoba ngenza nje umzekelo ukuthi njengoba befaka ukuthi yini la yeswele kude benasifa nebrosa uyathengelwa nagesi yabhadalelwa konke nje kukhona uyanikela nguye ke Naaman kuleso Naaman lesikhuluma ngaye la. Kepha lithi iBhayibheli Naaman wabe sesophathwa gula waba lephephe. Kuyo yonke lento labekanayo imali bekanayo kwahluleka Naaman ukuthi utathi philisa kanjani. Uma ke sesifunza ke iBhayibheli lithi amaSiriya aphuma ayohlasela silivela kaIsrael. Nasela bathandekayo lithi iBhayibheli kwathunjwa intombatanyana lencane. Lapho khona ke mina ngitakubuta khona umbuto ngithi uNkulunkulu uyayenda yini uyasenda yini isiphosiso uNkulunkulu na uyasenda yini bathandekayo? No, it wasn't a mistake or bekasiphutha ukuthi iSiriya iyohlasela iIsrael. Futhi ngaleso sikhathi ihlasela kwathunjwa leyo ntombatanyana. Leyo ntombatanyana yathathwa yayosebenzela indlu yakaNamani. Amen. So nawe mthana kaNkulunkulu usukile ekhaya uphethe konke lokuphethe konke izinto konke lesingacabanga lokuphethe. But uthi uNkulunkulu ngokuthi usukile wetha endlini yakhe by the power or ngamandla laniketwe mina kulelanga lanamhlanje. Ithi uNkulunkulu atibonakalise empilweni yakho kulokukhathateka lokubhekana nabo. Amen. Lithi ke iBhayibheli asagula Naaman ngoba siyathi ukuthi kulephero bekusifo lapho khona nangabe besikuphethe bowuthatha ulahlwa vele ususwe bantu uyolahlwa esigangeni uyofela esigangeni. But when you look at Naaman, the man in his position, vele bekayolahlwa yiNaaman. Kepha lithi iBhayibheli ekuthunjweni kwale ntombatana lencane yaka-Israyeli yeka yokusebenzela indlu kaNaaman. Naseyisendlini kaNaaman ithi ke le ntombatana uyathi ekhaya ka-Israyeli ikhona ingcebo letingamsindisa babethu kulesifo lesimphethe. Amen. Nathi sisho njalo sithi ubonke lokukhathateka lokuphethe ikhona ingcebo yaNkulunkulu lese-open heaven lengakusita kulokukhathateka lokuphethe. Amen. Wakho nje nami kwethu mina nawe ukuthi silikhole ilizwi likaNkulunkulu. Amen. Lithi ke iBhayibheli uma uqhubeka nendaba uyasuka ke Naaman uye enkosini emaSiriya uyodibika ukuthi wena waphakathi kunengcebo e-open heaven bathi nangisitha kulobulephere lobumphethe. Ithi inkosi yaseSiriya ke cha ungahlupheki ndawubhala incwadi ubhalele inkosi yalenzayo ukuthi mawufika uthole lisipho akuthathe ke Naaman nawufunza iBhayibheli lithi people lathi phatha Naaman lithi so Naaman left with taking with him
talents of silver, ngicela ufundele Mayedlamini isilo yakhe verse 5 ukuthi bekungakanani ubucwebe abephethe namanje. Ngakho namanye uhamba aphethe isiliva layengaba ngamakilogramu labengaba ngu-340 negolide layengamakilogramu labengaba ngu-70 kanye netimpahla zokwembatha zokuntshintsha netilishumi. Le ncwadi leyibhalelwe inkosi yaka-Israyeli yayifunzeka kanje. Ngale ncwadi ngethula nanso inceku yami namanye ukuthi umphilise kulo bulepheli bakhe. Uma siva ingwenyama yakwa-Israyeli yakunefunza le ncwadi yethuko yathawu yendani inkosi yakaSiriya ihlongota kungihlasela yini icabanga ukuthi mina nginkulunkulu ngathathaphi emandla mina ukuthi ngingaphilisa umuntu na. Uma sifunza lithi iBhayibheli ingwenyama yakwa-Israyeli yakusabula impahla gqoke emasaka nayigqoke emasaka ke that was a form of ngathini bekukuzila ngaleto tikhathi ngoba emakhosi nengabakhulula imbatho tebukhosi igqoke emasaka iletha umlotha enhloko boyibonisa ukukhathateka empilweni. Lifike livi likaNkulunkulu ku-Elisha lithi awu ingwenyama ikhathathwa yini kuthiwa khona ingceku yabaSiriya lethunyelwe ukuthi utoyiphilisa. Athi Elisha hayi thumela nengceku lakini. Amen. Asuke ingwenyama yaka-Israyeli itshele Namani hayi cha Namani yedlula ikhona ingceku kaNkulunkulu bamlayela. Lithi ke iBhayibheli ite Namani endlini ka-Elisha. Uma ngangeni Namani asengaphandle nje egedeni athumele livi Elisha athi hawu tshela ingceku ukuthi iyogeza emfuleni iJordani kayi-7. Aphatheke kabuhlungu Namani athi hawu yebantu abakithi bathi injani le ngceku ngisuka eveni lami ngithi mntakuye njengathi nje sinebantwana bakaNkulunkulu esithi siyamkhonza uNkulunkulu. Uma thi make nakasibeka kanje athi ukholwa kwakho kukusindisile bese thina-ke sesiyadawutha lo etinhlitweni. It is part of human nature ubuntu lokuthi awu sokubekile nje isandla akasanginiki nje nemlotha akasanginiki nesiwasho lithi iBhayibheli ngokukholwa nje livi leliphuma emlonyeni wengceku uyathola kusindiswa. Amen. Abuye Namani nasifunza la lithi iBhayibheli Namani wakhathatheka waba buhlungu wathi hawu kepha noma sekuthiwa-ke akuyogeza la kangwane kunemfula omkhulu kunemsushwana yini kepha nomfula lolandasi kuthiwa yini kungozi lana nje nawusuka nawehla usuka kunyathi ulolandasi mkhumbane athi Namani hawu kuyo yonke imfula langathi angiyogeza kuyo angangithumela emkhumbane ngophelela uthi uyabuka lo mfula usuka ngala masotsheni usuka uliteke but uthi ufika kanjani bese uba ngumfula lithi ngelivi laNkulunkulu yathi ingcebo hamba ogeza lapho utawuqendeka kulesifo lesikuphethe. Wakhathatheka Namani. His human nature ubuntu bakhe bamthatha kwangena kuye wakhathatheka uthi hawu kepha nale ngcebo ingendaba nimphathele netibongo ngiphethe konke langakugcina lokumheha ukuthi asukuma tombeka kanje ithi nje ingcebo yathi hamba uyongena. Amen. Nansi-ke sinabantwana bakaNkulunkulu bathandekayo kumcoka ukuthi nawusekhathathweni umena bani who is your pillar of strength when you're going through trials and tribulations. Amen. Lapho khona sowubhekene nobulukhuni empilweni yakho ubalekela kubani ngoba bangani sometimes they we throw ourselves under the bus. Siyakhohlisana sinebantu uhlungu nasekuveleni uyakhohlwa into letiningi but lana siyafunza ukuthi ingcebo yaNamani yathi kuye hawu command yini ulidawuthelani ulingathitelani lelivi leliphuma emlonyeni wengcebo yaNkulunkulu na ngani ngoba kube ithele ngcebo hamba ubulala libhubezi athi kodwa uhambe uyolibulala ngani ngoba seyishilo ukuthi yena uthi uhlulwa yini manje ukuthi uhambe
ukugeza kulo mfula lathamba ukugeza kuwona. Amen mathandekayo. Nathi singabantu bethu nathi sibuya kithi singabantu nathi sinetingqinamba letiningi empilweni tethu. Nakasibeka tandla kunamnama-ke ngabo lesibili athi okuphethe kabi yathi ukuthi le livi lesandla ngoba kubeke isandla sokuphilisiwe thina siphume singathitha ethi awu Nkosi yami makungenani but-ke kholwa le livi ngilo lelisiphilisako. Amen. Sifunze-ke futhi bathi-ke wahamba namani wayiva le nceku yakhe nayimtshela kepha kumele lokulukhuni botakwena ahambe namani. iBhayibheli lithi-ke wageza kayi-7 nakageza kwesi-7 ngathi ngiyambona uyaqala uyakhaphatha kwecala uyasho nje nayo uyangathitha ukuthi kepha nalomuntu ukufile encekwini endaba but lithi kwesi-7 wathi nakaphuma namani sikhumba sakhe sesifanana nesikhumba semphana uNkulunkulu asakulethile ukuphepha kuye. Amen. Siqhubeke nasiva indzaba ithi ngokujabula lokukhulu abuyele namani encekwini yaNkulunkulu asayodibongela phela abathandekayo ngoba ndiyambona ukuthi namani usifundisa sifundo singabantu abaNkulunkulu ukuthi kwekuqala awuyi endlini yaNkulunkulu ku-empty handed noma ngayini lo iphethe kungaba yini lokubona wena locabanga ukuthi kulide emehlweni akho but phambi kwaNkulunkulu kulutho ngoba siyambona namani uyaqalisa tiko ukuthi-ke naye uba nenkolo but endleleni uba nokungathini ngani ngoba inkolo lanamani lithi angihambe ngiyobona ingcebo ka-Israyeli itangisindisa but ngoba sewutholile ukuthi insindiso yakhe itawufika kanjani uba nokukhathatheka namani. Asiqineni bathandekayo. It's not an easy road that you are in. We are faced with sihlangene letingqinamba letiningi sinabantwana bakaNkulunkulu futhi ngathi lana nawutinikela nomhlaba wathi ungumntwana kaNkulunkulu everything and anything turns against you. But blessed are those that are next to you. Labataki bathemba lokuthi ungalahli ithemba uNkulunkulu ukhona. Namani ngokujabula kwakhe abathandekayo uyabuya-ke nankozweni uthi utobongela uNkulunkulu. Ubaba siyayicela ingcebo kaNkulunkulu ukuthi awungcebo ngiyambonga uNkulunkulu lesipho longendele sona nokungilethela impilo. Lelithi iBhayibheli ubaba siyamncela thatha phela igolide thatha phela lesiliva thatha letimbali wathi namani kuhle ngikufunako kuwo yini agcwaliseka lokuthi livi leliphuma encebweni yaNkulunkulu ngilo leliphilisa. Azama uku-emphasize Elisha ukuthi hamba ngalokukholwa kwakho uNkulunkulu usindisile. Kanti-ke bathandekayo nayo-ke iphathayo Sathane angene endlini kaNkulunkulu ngenceku ka-Elisha Gehazi. Lithi iBhayibheli athi-ke Elisha-ke athi-ke namani Elisha nceku yaNkulunkulu ngoba awufuni lutho kimi ngicela ngokutithoba kufanele ngikhe emasaka lamabili emhlabathi lapho unyathela khona uthi-ke naye-ke namani usibonisa kona ukuthi solo inhliziyo yakhe ayishintshanga kuko konke nalokupurifayo kule condition leyiphethe ngani ngoba bekafune into lephathekayo Elisha athi anamani Elisha ukuthi ndawubuyela nani emuva ekhaya athi-ke noma ngicela kumane ngikhe lo mhlabathi lonyathele bongiye nawo lekithi kwelakithi eSiriya athi Elisha cha yena njengoba kujabulile futhi into lengiyibonako lana lengiyibongako ukuthi namani wabe uyarealize imistake yakhe uyarepenta ucela insindiso kuNkulunkulu ngani ngoba uthi Elisha njengoba naku mina sengiyisidalwa lesisha sengithole nensindiso ngicela ungiqolisele uNkulunkulu wakho ngoba mina inkosi yami yakwaSiriya sinokuhamba sesithempelini siyonikela tipho kuNkulunkulu wethu wemaSiriya. Amen. Manje mina njengenceku lethembekile nami ngihamba nayo ingonyama ngiyibambe isandla nayo nayinikela the offerings to their God nami ngiba khona ngicela inthethelelo ngalelo liphuzu lelo athi Elisha njengoba ushilo umntwana kaNkulunkulu uNkulunkulu sokuthethelele. Amen.
ahambe ke nasifunza la ngoba sishilo sathi awu nayo indlebe lebeyiva ukuthi awu nangu Elisha walatile lithi iBhayibheli lami lana yasuka inceku ya-Elisha sekahambile Namani wagijima emva kwabo yabaxosha yabamisa imoto naye bambona inceku kaNkulunkulu Namani ngoba phela seyinceku wemukele umthindiso wamukela naNkulunkulu athi Namani hawu kwenenjani Gehazi ithini inceku nasimthethile bathandekayo. We must be careful when we receive the blessings of the Lord upon ourselves. How we treat it. Siyiphatha kanjani insinziso yaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lami wabe seqambe mani inceku ithi awu iyangithuma inceku yaNkulunkulu Gehazi uyathi ixelele ukuthi ngithunywe inceku yaNkulunkulu ithi ufike abaprofeti manje uthi angilocela lesipho longiphesona ucela unginike 3,000 wema-talent esiliva netinye timpahla. Ngokujabula ke Namani sifunza ukuthi ngokujabula instead of lo 3,000 akhipha 6,000 wathi mnikele ahamba yonika inceku kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wathatha letinto Gehazi wayokufihla ekufihleni kwakhe nayo-ke imfihlo kaNkulunkulu befunala siyazi siyesabe sinebantwana bakaNkulunkulu inceku yaNkulunkulu iyasibuka iyasathi ngamunye thina bethu. Amen. Let us not fool ourselves when God reveals the secrets of heaven. Uma uNkulunkulu avula imfihlo zezulu uzivulelani inceku takhe. Amen. Sikubona phi lokho? Sikubona ngokuthi nakangena Gehazi abuya le ngaphandle ithi inceku yeGehazi ubuya athi Gehazi hawu nceku ngisayothola abuke Elisha yeGehazi ubuyaphi hayi bengiyoflola abangani bami athi ke Elisha Gehazi yeGehazi ngenxa yalesendolo sendile usukele uNkulunkulu nakakhuluma uNkulunkulu wena waphikisa lento layishilo ngoba uthi uNkulunkulu nakakhuluma na-Elisha ungathathi lutho ngoba wala kuthatha lutho Elisha kuNamani yini Elisha walalela intshumayelo yaNkulunkulu lamnikayo no don't take anything from him. Amen. Sifunde ukuthi ngokukwenda ngaleso sendo leso uyasuka Gehazi uthi ke Namani nake nasamcalelisa makedlamini uya nayo ke ngoba verse 25 26 verse number 26 kodwa Elisha wakhuluma kuye wathi umoya wami ungekho ephuthe nawe yini ngesikhathi lendvodza yehla enqoleni yayo itokuhlangabeza lesikhathi lesi ngiso yini isikhathi sokwamukela timali netimpahla nemashimu emncumo netivini nemihlambi yetimbuti neyetimvu neyetinkomo netingceku tatincekwati unophelo kwaNamani sekutawunamathela kuwe kanye nasetitukulaneni takho siphelayo. Ngani ngokuthi Gehazi wakhetha kuba nokusathana wakhetha kuba nesihliziyo lembi singabantwana bakaNkulunkulu. Gehazi abeyinceku ayibonile imisebenzi yaNkulunkulu layendile nenceku yakhe, but in spite of all that Gehazi decided to sin against God. Nansi ke bathandeka njengabantwana bakaNkulunkulu diningi tingqinamba lesibhekana nakho sinebala. Ngithanda ukukhwadolo qina ukuthi lokuthi usukile ekhaya wathi uya e-open heaven uyawukhonda ngani ngoba kulibandla leliholwa umamfundisi Msili. Ungakubuki lokuthi isiqu sakhe sempimba or ukuthi mkhulu or ukuthi libandla lenjani. Wena udonswe ngilensinziso lephezulu kwamake Msili lekulethe kulenzako. Ngani ngoba na Elisha utshela Gehazi ukuthi umoya wami bowungekho yini nawe. Uma wehla inceku yehla enkamishini yakhe itokukhulumisa.
What does that tell us nabantu abankulunkulu? Ukuthi uma athi umfundisi wethu ngiyanithandazela ngamunye ngamunye, ngayo-ke imfihlo yokuthi basuke bakhulumane naNkulunkulu wethu nakathi ngiyanithandazela. Ngani ngokuthi bebabo babili boNamane na Gehazi, but uthi Elisha ngikubonile ucela letinto noticelile encekwini. Ngaleso sendo leso wena kusukela namhlanje wena nemndeni wakho sowucalekisiwe, sonaba nabo lokugula nokufa lokubulepheru. Amen. uNkulunkulu abusise ukufundwa kwelifa lakhe bathandekayo. Singabantwana bakaNkulunkulu njengoba sibonisana ukuthi yebo bona sinebantu thina sikholelwa etintweni, but sometimes ifunakala nase ubonile ukuthi intino sowugcelile ukwente konke. Uyile kulabo bafundisi bemama bakutshela emanga ngokwevele nawe yakubo vele batakutshela lento lofuna ukuthi kuyini, bakutshela ukuthi loya ngubani. Sawunkulu saNkulunkulu lesize emabhulvane ebusuku siyathi hadizela uNkulunkulu wasidala ukuthi sindize sidle emabhulvane ebusuku. Hawu wena uvuka ukuthi abangithakatha ngisibonile sawunkulu. Kanti yini kanti wena ithemba lakho likuphi natawususa emehlo esiphambanweni ugadze into emhlaba. Uthi uNkulunkulu sesikhathi lapho khona yena livi lakhe alikhuluma mfulu. Belinjalo itolo lingilo namhlanje litaba ngilo nakusasa. uNkulunkulu makabusise ukufundwa kwelivi lakhe bathandekayo. Nathi masingafanani naGehazi. Sokuthi sesiyibonile imisebenzi yamakwethu lakhaya, siyibonile ama-miracles lawendile, siphambuke kulo tonke lethumayelo, sithole nathi sesifanana naGehazi bathandekayo. uNkulunkulu asibusiseni, sisaphila sisayilwa lempi, makabe nani egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen.